Bože moj, kad smo bili mlaji, znači pucali smo olovnice i tondine. Olovnica, če olovnica, jedna cijev od vodije, koja je nalivena olovo, i da bi unutra stavi furmine, glavicu od furminih i bi so poli. Onda jedna od tega sumpore, kako bilo zašlo, stavila pečat. Onda smo se takmičili komu će biti veći ti pečat, znači na zid. A tondin, u njega je moglo stati veće furminih, i on je 3 puta boje šuško od olovnice, ali nije ostavio pečat. Evo, i vot je ti tondin, evo ti ga uvod. Evo ti ga, vidiš. I je baš jedinu bolu sada ovo doba. I prije dvogodišća moja Ružica je opola iz Tondina, jedina žena u Hrvatskoj koja je opola iz Tondina za Novu godinu. Eto, to ti je priča o tebi. Moja Manuela. Eto ti ga tu.